Kublai pi baru mentah sa sisen pat ngidon bat Kyrtong jong ka HSPDP nang tena po Mawkynrew constituency iba Tourist Syiem hang ni ngin yakran halor kani ka jing penkre jong ya kani ka MDC election kublai ba ka constituency jong pi hi MDC udin na po HSPDP hadu katnu kalong ka jing mentoy nak benta jong pi ba pi yang ha ka jaka jong ba martil bukhem ka jing mentoy để mà cái chứng minh tôi cái chúng ta cái đây bằng đơn cái gì đây cái bacaan bat i la slam ba lấy sinh là bọn ông để care for life for them mình xóa hadu menta cái đang đơn cái đây cái bacaan e bat i cái gì cái xem gì cũng chú hatu ka jing long MDC jong hi cái đây cái chứng minh tôi yu pi ne pi i ha kan kom cái chứng long MDC jong i cái đây cái chứng minh tôi jong pat ba cái bobon ba ila sakri met ban musim i sakri ru dak jing i bak jing ban chusulit mai Ti ladang ipai ketika constituency lada ngipet ya ki Kyrtong ki ban mi menta kin day ki Kyrtong ki ba na ka party ka ba he bat kentup ka party ka ba ki pai ba ru ki pai khmat ba menta ka VPP pi i kumnu ya kani ka jing ya khun ha ketika constituency ka jing khun ha ketika constituency le se kani ka ba hadu kata om de tenga baro candidate ka ba hi hundai lari itu setempat ngadang cikremen. Ladang ipai saka ke HDC lada piwan hakabor ke kita ki mat ki ba pinwan ra hapo ka ke HDC pa. Kimat ngan sulat je itu ha desung sil ladang cincop baka mogurung sosi kadai ke caka ke bayar ke bahe lesing la bonong ka caka ke internet ka barius paru hak cinen jeng em jeng mariang bat ngan kerpat jika desung sil bahkan ya sok tilang ban penkladul ya ketika mau si bi jonga nakaleng jengi hingi ket bok kirbiang pi ba ka blesipun blesipun kong blesipun